Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization na kahito. Mentagas balang ka arpasaw tarik kalalangkot ajar arpasaw. Kalalay banbu na kajungujor ka SP jong ka anti-infiltration. Hadin makaseng kaliyo banbad ikibar jela kibawan rumbaan syapo ka jela. Ubadan bok nakar presiden kahito bakren cekinang to kubor ulay tu bagaseng. Kaliyo banbad ikibar jela kibawan rumbaan syapo ka jela. Baraka jing to kit kaseng. Ketika kibar jela kilay tu bagi siu da kapisa. Hadusan hadun rewajar tingka. Haber nihat checkpoint bani urung syapo ka jela. कितना दिया ऑर्डर? 6,000 तो क्यों दिया 6,000? बिना आईडी बिना ऑर्डर आ रही ना ऑर्डर बोला तो नहीं था। हाँ हाँ कितना लिया? 6,000 लिया। हाँ ऐसा बोल ना सीधा सीधा क्यों डरता नहीं क्या? हाँ कोई भी कुछ नहीं करेगा तुम उधर में बोल ऐसा ही बोल ठीक है। वो सब ये बोल एक एक नाम में वो अपना अपना आईडी लो जो उसका पास आईडी है पास ले छोड़ो रुक मत ले रुक तेरा कट उसको आप लोग कहाँ से आया? हम लोग झारखंड से आए। झारखंड से आया। कौन से मतलब गुवाहाटी में काम करते थे। हाँ। गुवाहाटी से इधर आए थे वो नॉन स्टिक का सामान बेचने के लिए तो रूम ढूंढ रहे थे। हाँ अभी नहीं मिला तो वापस तो गोटी से यहाँ में कौन से गाड़ी से आया? तो छोटा गाड़ी से आया। छोटा गाड़ी स्विफ्ट डिजायर मतलब। हाँ सर। क्या कंपनी काम किया आप लोग? हम लोग वो सूर्या कंपनी का एडवर्टाइजिंग करते हैं। कंपनी आप लोग का जो कंपनी का मतलब मैनेजर नहीं तो आप लोग का बॉस था वो लोग क्या आप लोग का कागज नहीं दिया? वो जो लिबरलाइजेशन कुछ नहीं बताया? कुछ आईडी प्रूफ है सिर्फ नहीं दिया। मतलब उधर में बिरनी गेट में चेक नहीं किया? नहीं चेक किया ना। अभी मैं कहाँ में रहता? अभी ये पुलिस लाइन होटल में है। क्या नाम है होटल का? होटल का नाम तो नहीं है सर, वहाँ पे आईडी कार्ड जमा दिए। आईडी कार्ड होटल का नाम क्या है? नहीं मालूम, हम भूल गए सर। रात को ही आया जमा दिया। आप बोला लॉट में रहता है लेकिन कहाँ में? होटल में नाम पुलिस बाजार नहीं है। पुलिस बाजार लेकिन लॉट क्या नाम है? उसका नाम भूल गए। बाप रे बाप, लॉट का नाम ये बोल गया फिर भी भाड़ा अनुमान वही है अभी। फिर भी भाड़ा घर में 2 महीना रहना पड़ेगा तो कहाँ होगा यार? कम से कम कागज आया ना। आओ, हम लोग कुछ नहीं मना किया लेकिन आओ कागज बनाओ, लिबरलाइजेशन बना दो, काम करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। अच्छा समझ गया ना। हाँ कोहिमा में भी ऐसे ही नियम था। जब अब फिर शिलोंग आया दूसरा आदमी पूछो शिलोंग में जगह क्या क्या करने हमें कागज क्या लेके जाएगा? अभी आप लोग भाड़ा देना पड़ेगा, घर 3 महीना है कि नहीं? 3 महीना रहना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। लेकिन अभी का आपका सामान नहीं देखा था, कैसा विश्वास करेगा आप लोग को? चलो अभी हम लोग kini kidakar ki bawan na po na Jarkhan tang kot keslar kimdan re kini kena argot pene way ne bro argot kot keslar kimdan mentangi labat ane possible mentang sengi jingsang ide bani kendo I SP jongka infiltration jongka ni anti infiltration hendrei nomor bai lalai dun kam tangi lai kendo ni RI I reserve inspector iba shong ne te ngila aya ka dorkas lani kata ka jing ujor bakadon ka jingrung kini ki illegal migrant lane kita ki illegal ki bam te kinong song jongka ri India ki bapura but kidon kan katokan ni ki jing ujor ni ki pajba te nang to ngi na kalian jungi ngila phai ki dekat man le check ka spot inspection hapo spot inspection ngila lab bakidon sha kita ki illegal migrants ban ngila phai din yeki te ka ai pat ka bas ngophala kalong ba kito ki illegal migrants ki fly khna jungi ki ong ba ki seo to bisa ban yo rong sunne ka po ga jala ga jungi tade halor kata kanong rim mi bo ik dorkas te na kalyang jongka police anti infiltration ru kala ong ba kin sele ik ban kam bat kin inquiry bat kin sa wat lada ka dei ka basane bala claim do tu wayu mender tengi ne kalyang ko jungi ni nginap ka to kan nepor bat lada ka kani ka badai pej kani ka tanat ban check ka jingrung jingmi jung kini kimender kamlong ka ba bej nyimban sera ngi hapyar hi ban le ka ban kam te ni kanturu ya ka police infiltration bar kumjor police department ba mdei tang ban ye shu yang shu hasor ban ya khang ye ki ba ye yakhi ya ka ba ya dawai ko hak 100
banjin bagi nakalian jangka polis nalakan infiltration kin penrking shaki border mencek ya kini at pos ki jingwan rung mender kumba ki le mena kane bakang ki katto kan ne ki ba ki ba wan shaki jing ya ki bat ki ba dawai ko hok te ngam tharai bakin yo ban wan rong te kata ka dei ka jingwan ni kendu jungi mentah kasi ni SP ya kan ke jing checking kan so kampensyai bahau political secretary nomor ba usim benta bu ban lek inspect ha katu kesni session ni ka hitungi kentu jigi dor bar snong yiki seng samla snong pat yiki nong snong jong gejela kamtam yiki pat nyotrep bangide ban pej ngor ba ane hapok gejela jungi pej ga jingwan rung umender pada ki ngin sya kumne bat lada ka sarkar hi lingbaga ni infiltration ki shim ka bisa kumala keno te kambaha bangin song klik ti ngide ban mi no bat lada ka sarkar hi ka fiel way pu way ngi nong snong jong ki jela ide ban don kita ki badan men sen sisa ban pej ban yadai na benta kajing wan rung kertep uniu mender hapok gejala ke jungi kata ka kruwa ngakwa ban pha kerpang sekador bar snong perci khon jong gebri nyok trap bangi de ban pej ngor na do menta bala de philap isan khamat janoi no subha pentep ye ka seng ne phila ban mail ru ha ka nyo trap ITO arpo@gmail.com Aku jenglap jungi ke desa kan ni kalanya bypass abang ila keli ni gini ki mender mah ni kar ki biya inti nas tu ting keli bat kila plai hok hero dala dia bagi ong bagi sio kata kepisah ke tangkatai dan kata video klip dorong dan evidence kita ini gini kilan kiwan gini kilan selsar gini kar muslim memang ki mau balik tray kalan lum senang na kamtai Henry ka ba lingo ro kalong ba hakatu ka ayu pagi ong bagin lek tang gilik selsar tam ki harpat ki ong bagin hiar nak sulum senang kan riu hajar na san riu hajar tan riu hajar mana te ke berni dan tak te cek